yazi kunabantu esafuna ukubaphendula la, sanibonani. Heyi, hayi man, kunaleculo engilokhu ngilizwa la social media, engilokhu ngilizwile nje uma ngilokhu ngibhizi ngi-check-a. Bafowethu nina enisuka le eZimbabwe, osisi bakhona nabobhuti bakhona, kunale message ofanele niyilalele nginizwise nje yona ephuma la kimi. Nilokhu nibhizi nje nikhuluma nicula nithi hey amakhampani ayahamba nina hey namakhampani ayahamba. Lalani la, South Africa ayikaze yazaba ne-problem kusukela nine-problem nina le emazweni enu noba nisuka nje niza la kusukela kudala. Kunalokho amakhampani ayevele ngena kusukela kungakaze kube ney'nkinga zibe khona. Nina nibhizi le emazweni enu, beyivela amakhampani ayikhona la South Africa, asikaze sibe nenkinga neyodwa nje. And maye ukuthi nithi nina ngoba kuhamba nina amakhampani azohamba, manje nina nizitshela ukuthi nina nibaluleke kakhulu, izinto ey'ngcono nina. Shuthi ama-South African awekho ngcono ukuthi mhlawumbe angakwazi ukuthi asebenze kula makhampani enu asebenzelayo. Nina manihamba nihamba namakhampani, into enishoyo nina makuhamba nina amakhampani ahamba anilandela, ibaluleke kakhulu, ngcono kakhulu, ningcono kakhulu nina. Njengoba nibhizi nje nimasha lapha yonke le misangano eniyenza la, nithi maye nihamba nina amakhampani ayahamba na. South Africa izoba njani? Mthethweni kahle kahle nizosebenza, nizofuna umsebenzi noma nizodestroya la e-South Africa, nizomosha. But niyabonakala-ke futhi vele nina ninomkhuba omubi, even nawe noma nisebenza emakhampanini anizikhohliwe kuyinina enibalulekile kulawo makhampani. Umkhuba wenu-ke nje lo, even nje kufana noma kuthiwa nenza amabhizinisi, anizikhohliwe kuyinina engathi ngcono kakhulu kunama-South African when it comes to business. Nizitshela nje, angazi ukuthi nizitshela ukuthi niyini nina. Abelungu benu-ke nithi nigijima nabo bayaniyuza kwabona, ngoba nibona vele ukuthi anivuthiwe la emakhanda enu, anisile la emakhanda enu, anisile la emakhanda enu la akunalutho, kodwa nizitshela ukuthi la nihlakaniphile. Ngakho futhi nina amaNdebele nina khuluma nani impela, ngakho namashona ani-take over laphana eZim, umgaba wafika wa-take over ngoba nibona ukuthi anivuthiwe la kunalutho, kodwa nizitshela ukuthi la nihlakaniphile nina, nizitshela ukuthi nihlakaniphile nina. Akuhamba nina namakhampani ahamba, cani la makhampani adiphendele kunina, adiphendele kunina la makhampani. Ningcono nina, nina eniwabambile la South Africa la makhampani. Nazosijwayela nina, nazosidakelwa nina, nasidakelwa kahle kahle, mina ngiyanitshela-ke niyasidakelwa-ke. Mayihamba phela wahambe nani lawo makhampani emnyana wenu. Vele mhlawumbe ingenzeka abelungu benu anisuka nabo le eZimbabwe, ingakho nithi mayihamba yahamba nawo, mayihamba wahamba phela sinamsebenzi nawo thina. Yazi i-South Africa ibe ne-problem ukuthi ngoba nakhu nina uze nina la e-South Africa amakhampani umnotho niyini niyenzayo, ngoba lezi mali zena nizibhenki, nizifaka lapha kuma-dustbin lapha enizibeka khona, eniy'fihla khona phansi kwemeqamelo. Uphi umnotho eninawo nina enisinika wona? Ngoba kunalokho niyenza nje i-South Africa ibe nje poor, worse poor. So nje nazosidakelwa nikhuluma amasimba nithi amakhampani mayahamba nani amakhampani ayahamba inini njani, asinamsana le niyikhulumayo thina. Thina into esiyifunayo ukuthi nihambe niyolungisa izwe lenu, nilungise izwe lenu nani nifane nayo i-South Africa le. Niyeke ndaba nilokhu nibhizi nizosangana la, nisaba ulonda le, nisaba amashona le, nizobhizi nizosisanganela la, ngoba khona la e-South Africa anizwani nina ninodwa, amashona namaNdebele anizwani. So nizosidakelwa la noma nibhizi nisitshela ukuthi masithi hambani namakhampani ahamba. Into eningayikhuluma le kukhombisa khona la akunalutho, nisitshela ukuthi nihlakaniphile. Usekani mani.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangibhoda send a message usendela ama-Zimbabweans ubatshela ukuthi kungani ma-Zimbabweans athi wona uma uhamba la South Africa yohamba nema-companies ala South Africa because ma-company lamaningi ala South Africa nje asime ngabo. Usilobhuti niyathanza nje kutenda special. Ngiyathanza njena kudenda special uthi South Africa abeyikaze vele right ngaphandle kwenu ningakafiki nokufika eSouth Africa beyisolo kwetimele nemakhampani awo ayikho into nini lenifike nayo lento zenithi nini manihamba nini la South Africa nemakhampani ayo. Are you guys trying to say ukuthi ngeke nize nihambe na because ne-straight nation ngenzabe ukuthi kuyiwa amakhampani waphi amakhampani lawako lawa labani exploitako banibhadala atimali etincane involvement esathe because you guys are desperate. Ukile wayisho president we-Operation Duduza Zandile Dabula ukuthi abekho bantu labatenda special njengema-Zimbabweans. Uthi ngisho kuthiwa njena bathi ma-foreigners awahambe ma-Zimbabweans kucala wona kuqala aphendule because ahlezi wona cabanga ukuthi a-special ahlezi wona cabanga ukuthi ndiyabhosi bona bayakhona nkulwa bayakhona kuphendula bayekele kuyolwa eveni labo bende live labo ukuthi kube live lengcono bathi khona kuhlala khona bangabaleki but they are here in South Africa fighting South Africans. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the subscribe button. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.